hamwe na telefone yawe ya smart ushobora gukora akantu ukabonye wese akavuga ngo wow, mbega byiza. Aha tugiye gukamera video tugiye kwifashisha. Icya mbere urasetinga kamera yawe, ni telefone niyo ndi kwita kamera, hanyuma utangire ukamere. Uyu muntu asimbuke agwe hasi, hanyuma use n'uzamura kamera werekeza hejuru. Menya byinshi wakora na telefone yawe. Aha tugiye kwifashisha ama application abiri. Ya mbere ni iyi yitwa KineMaster. Iyi application ya kabiri twifashisha ni iyi ngiyi yitwa background eraser, cyangwa se ushobora kwifashisha indi iyo ari yo yose isiba background ugasigarana ifoto yonyine. Uko dutangira, turafungura KineMaster, turajya aha hari akamenyetso ko guteranya, uhitemo 16:9 ni size ya video, cyangwa kuri media, ahanditse media tuhakore. Tugiye guhitamo video tugiye gushyira muri KineMaster, hanyuma tugiye gutangira akazi. Turaplayinga tugere aho umuntu yasimbutse ibirenge byose biri mu kirere. Atari yamanuka turahita dukirika kuri video hasi, turangiza tubone umukasi. Tuze ku mukasi tugiye kuyikatamo kabiri. Turaza kuri split at playhead, icitsemo kabiri. Ni ukuvuga dufite video ya mbere ariyo yiyi, tukagira na video ya kabiri ariyo yiyi. Kuri iyi video ya kabiri nayo ntabwo tuyikeneye yose, dukeneye gusigarana akantu ako video yari itangiye kuzamuka mu kirere. Ngira ngo ni hano, naho turayikoramo, haza umukasi tuyikatemo kabiri. Ubu noneho dufite video eshatu. Dufite iya mbere, tukagira iya kabiri, tukagira na video ya gatatu. Hanyuma turafata video ya kabiri yo hagati tuyisibe, tujye kuri delete, dusigarane video ebyiri gusa. Turaza kuri ya video ya mbere turebe hahandi wa muntu yasimbutse akagera kure. Turangiza tuze kuri aha hantu hari akantu k'agataburo, hanyuma dufate capture and save. Iyi foto imeze gutyo ubu turayisevinze kuri telefone. Niturangiza turava muri KineMaster yacu tujye gushaka ya foto tuyediting. Aha niho tugiye kwifashisha ya application ya kabiri ya background eraser. Turaza dufungure background eraser, nuko yafungutse tujye kuri load photo. Ifoto tugiye kwifashisha ni iyi ngiyi, niyo twasevinze mu kanya. Ntangire gusibaho buri kimwe. Background yacu tumaze kuyihanagura yose, jya kuri done, ukemeza noneho ukayisevinga save. Ubu video yacu tuyisevinze nta background ifite. Ubu image yacu tuyisevinze nta background ifite. Turafungura KineMaster yacu, edit, tuze turebe hahandi twasimbutse. Tugeze aha ngaha icyo dukora turahita tujya kuzana ya foto yacu. Ngiyi yamaze kuhagera.
Ikindi dukora tugiye kuyishyira kuri size ku buryo iri bungane, ku buryo iri buze ikangana neza n'iyi ngiyi iri hano. Hano birahuye. Turaza dukirike kuri iyi foto, noneho tugiye kuyizamura mu kirere. Turabona ahantu hari agafunguzo, tuhakore, tugende, tuyobore, tugera hano, turafata iyi foto yacu, turayifata tuyizamure hejuru mu kirere irenge. Ushobora gushyiramo background music, gusa icyiza ni ukubanza gufata amajwi y'iyi video tuyamanure hasi, n'iyi ngiyi nayo amajwi tuyamanure hasi, sigaye tuze dushake background music. Kadusevinge projet yacu, hanyuma tujye kuri ahangaha nk'uko bisanzwe, tuze kuri share, dukore export. Hasigaye turategereza video yacu ibe ibonetse. Ubu yarangiye, dushobora kujya kuyireba aho iri. Video yacu ngiyi. Ikintu kimwe nkusaba ubonye iyi video, fasha ukora subscribe kuri iyi channel.